Kateri so najbolj popularni arti, ki jih prodajaš? Tako? Like, kaj bi rekla, da največkrat se razprodaja? Tisto, ki imaš za sabo, the boobs, Azure Lane, pa the sexy ladies, vse imam ful veliko original arta. Obes, ki se radi prodajajo Jojo, toliko imam na izbiro, da teh Jojo to, da ne vem. Točno, sej 2022 boš zdaj tudi updatala za to 6. sezono, ali si že? Ja, Pa je res, sem že. Si že, ne? Ja, Joelin sem narisala. Ja, 2022, ne? Je bil 6. del. Ja, se sem sam Joelin naredila. Honestly, zdaj sem kar mal nehala z Jojo tam. Mislim, veš, koliko imam že na izbiro, please. Pač imam druge interese zdaj, ampak ja, Azure Lane ful rišem, kar me je toliko inspiriral, and I love to draw sexy ladies. Like so many. And you like to watch sexy ladies. So many sexy ladies. Win-win. I've drawn so many sexy ladies lately. I love how soft they are, and they look so soft, and they're so pretty, and the hair, and the eyes, and the boobs, and the clothes, and the ears, and the ears, and the guns, and the guns.